खासगी सुवातेंचेर बांदिल्ले अनधिकृत बांदकामाक कायदेशीर करूंक अर्ज करपाक 2017 वर्सा वेळ दिल्लो। मात वेंचणूक आयिल्ल्यान कांय जाण चुकले म्हूण परत 30 दिसांचो वेळ दिलो। रेग्युलरायझेशन ऑफ इलिगल स्ट्रक्चर जानेवारीन जवळ बंद जालें। एप्लिकेशन जी आमी घेतली ती एप्लिकेशन्स वी सेड दॅट वी वील बी एन्श्युरिंग दॅट ऑल दी स्क्रुटिनी टेक्स प्लेस। पूण तेन्नाच फिडबॅक येवंक लागलो की आमच्यो फायली इलेक्शन टायम आशिल्लो आमकां दिवंक मेळना म्हणून। ताज्या खातीर द ऑर्डिनन्स वीच नीड टू बी मूव्ड, आय थिंक दॅट ऑर्डिनन्स वील बी कमींग इन एनी टायम। एकदां ती आयली की 30 दीस मेळटले फॉर पीपल टू एप्लाय फॉर regularizing their structures in private land subject to the act, whether it is CRZ with the area we cannot take it. हुंवार वा तसल्या बाकीच्या अरिश्ट वेवस्थापनाचो मंत्री रोहन खंवटेन नियाळ घेतलो। GIS बेस्ड डिझास्टर मॅनेजमेंट सिस्टम सेटअप करूंक खंय एजन्सी नेमतले। अरिश्टां विशीं सरकाराक लायव्ह अपडेट मेळटली। तशेंच अरिश्टाचे परिस्थितीत लोकांक खातीर एक टोल फ्री नंबरूय आसतलो। Collectors have already directed the respective departments like electricity, PWD, water resources to finish their jobs. Exceptional cases to be highlighted and ensure that these cases are closed. So monsoona khatir tras jaवंक जायना म्हणून activating the helpline and the toll free numbers कित्याक लायट गेली, disaster आयलो, पुलिसेक जाय पडले. I think these helplines right now are working as 2 or 3 different helplines. This, as far as the helplines are concerned, giving everybody citizen feedback becomes very important. Taja khatir citizen who is the first point of contact for a disaster is able to communicate easily. To put a prospective part of last year, 1 year, what we have done is a very important thing which we have floated is a GIS based disaster management system. And ताज्या खातीर हे एक RFP फ्लोट जावन फाल्यां एक एजन्सी येवन हे काम करपाक लागली. I think we are already putting in place the operations with the Chief Minister was in assembly and on board saying that we need to put the disaster management, and we had by month of May we have ensured that the RFP also is floated. ओखी वादळाक लागून दर्यादेग वाठारांत जाल्ली लुकसाण भरपाई दिवपाची सरकारान तयारी केल्ली। मात डॉक्युमेंट मागले तेन्ना एकल्याय शेकवाल्यान खंय तोंड दाखयलें ना। We needed to know what was the total damage, what was the total problem. And ताज्या खातीर CRZ आनी हांची दोनूय ऑथॉरिटी कडल्यान आमकां दोनूय कलेक्टरांक रिपोर्ट न आयिल्ल्याक द इश्यू ऑफ OCHKI रिमेन्स वेर इट वॉज. आनी तातूंत शेक ओनर सुद्दां जे कोण आशिल्ले ताणें सुद्दां ती ग्रीव्हन्स फुडें घेतली ना। सपोर्टींग कांयच नाशिल्लें। दे हॅव सेड इतले लॉस इतले हे आनी काडून दिल्या। आतां खंयचोय सरकार कितें दिता आसतना accountability has to be there and legal form also has to be there. And to ascertain we ask for details. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गावस।